وینا ره نارینه نارجان وینا ره درد و به درمان کرد دی تواهی دیروکا خوده و حتی روژامه چندک رنگین و دولمند آموزیک آفراندنه. جمدان بگرن حیا روژا ایرو به هزاران سال هم با آمورین موزیکه هم جبرای دنگبیجیه موزیکا خود بردوام کرنه. هرج آلیه تکنولوژی و آمور هاتبن گوهرتن جی و ناوروکا خود پاراستیه و جیان خود دوماندیه. ایرو جی موزیکشنین کرد تاوی که آمورین روژاوایی بکارتینن سترانان دنویسینن و موزیک جوان سترانان را چیدکن. مراد دمیر جی یک جوان موزیکشنین هیجایه او به اصل خوش جولمرگیه او جمقام و دنگین کردی سود ورگرتیه و الگون خوان چیروه کریه و ورگراندیه برهمنو او نبتنه موزیک چید که لبله گوتنین سترانان جی دنویسینه جوی آلیده امدکارنج باوی بیجن حوزانه کی نوجنیه دمامه او هم شیوه و هم جی موزیکا خواه گله کی بالی دکشینه سرخواه لو ما ام جی دخوازن ویگاوی هنرمنده هیجا هنکیج نیزده بناسن عمل سروی بجده سلاف از مراد جلمرگیمه جلمرگیج دایگ بود چله نوچه چله زاننگه هشت نشد زاننگه همه دست به موسیقی کرد بس موسیقی از نهت کم فنت کرد هنگی از موسیقی کدیب تارزه دلت کرد حتی زاننگه بریار دو که از ده کردی و چندخواه سر چندخواه از ده موسیقی چکم ده آوا کم آفرینم و işte Jasat İstanbul'un dest bir film müziği ki müzika kurdu. Lüzanın gehe bu, ne lüzanın gehe mi bir yerde bu. Abi bu cennet de sola beyne. Rehan aşine, amel serpenceri, vaday kategori, amel ne tebtüne o. Ben hakud beyşen bu herkesi vallahi بحشته bu müziği vallahi min بحشته Kürdiye min بحشته و چندم جی هکو سترانه کو کردیان دنگ بیشی که آن پاییزی که تیتا گوهت من اسبقا یعنی چما عرضه کردی چما دنیا کردی به من عالیه جهانی داجی عالیه ویژه کردی گله خورده هم عالیه ویژه همجی بودنا گله خورده و عالیه موزیک تئوری دم برای خدای نشی هدی جوانت مات آفرینن هدی تشتت باش چیکن بوکو سر پیاسا دنیای پیدانیاسین آرمان جامن یا شمی ماستر جی اوه ایشالله یعنی از گله باورم جدی چه بیتن سر دنیای موزیک کردی هد نیاسین هنرمنده me ticaran terka çanda xwe nekiriye. Bereva jîvê, qada herî zêde ku sûd jê wergirtiye ziman û çandawî bûye. Ew caran diçe welatê xwe yê ku biçiya û zinaran dorpêç kiriye û li wir xwe dide muzîka xwe ku berhemê nû biafirîne. Dibêje ew demên herî berhemdarin ji bo wî. Jiyana metropolên mezin dibêje ku nelgor wî ye. Amaje deweyekê ku xwelciyên wisa mînat girtîgehê de behest dike. Her wiha ji bo pêşerojê gelek hezr û ramanên wî jî hene. Dixwaze ew her tim berhemên nû biafirîne. Ew xwe wek xizmetkarê muzîka Kurdî dibîne û dil dike ji bo demekê dûv û dirêj xizmeta muzîka gelê xwe bike. Ez bixwe eve bêje ve heft hest sala ez bixwe wîdyoyek lê kulî netkem ser stranên me yetkevin yetkevnar. Ez bêhtir jî aliyê cilemêrgê û bota û behdîna stranêt ku me kom kirî me berhev kirî û gotinê wê yani her dereke stran cida teng gotin her gundî ji gundî heta gundî stran teng guhorin ji ber gotina ji ber devuka ji ber wê yekî em piçek kemî zehmetiya jî bes em lê kulînê twa dikeyin ez wa stranê dîlim derexim holê û dibêjim wekî êk ji wa hoynerme wa ben derexist me lê kulînê kir û me çêkir ji xwe û jî êkem strana me profesyonel bû wekî dî ku em bêjin ez dê servis از هر استرانت گالری چکم نه استرانت مبخانه ویسی جیت هایی و
سترانه و هلبست تكون مبقى موسيقى شكل جيت استهرك العزمان لو بونا لقى خدمت کاری موسیقا کردی هکه مروف کردی جی بخوی دا خدمت اگه بو کردی و مخابند و وی حینی داد وی دمی داد هکه ایک چند کردی پارزیدن مروف چند کردی پارزیدن هند خدمت کاری مازنه بمن ایک زاروکت خلکی زاروکت انگلیزی تاخو ونیت عربی تاخو ونیت فارسی یت ترکاب ترکی یت کردی جبلاب کردی باخوان وەکو مەگوت ئەو هۆزانێکی نوژەنیە وێ دەمەیە دەماک و خۆت دە موزیکا خوێ میناکوژ هشوێ دچێ و نەما هاش دنیا دەروێدمینە ئەم جی دخوازن گوه بدن وی موزیکشێنێ هێژاک و خوا وەک خزمەتکارێ موزیکا گەلێ خۆت بینە هێژە باد و روودا و ئیستانبول عمر باز دیوانا گلا جواتا عمر سر او دیوان آی کاتگوری عمر نچه تولیو دای کاتگوری عمر نچه تولیو دته بکوشن عمر بخنچریو دته بکوشن عمر بخنچریو